Ubwongereza bwasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vuba na bwangu, bitaba ibyo bugafatira icyo gihugu ibihano. Ibyo bikubiye mu itangazo Ubwongereza bwasohoye kuri uyu wa kabiri rigaragaza aho iki gihugu gihagaze ku kibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Umunyamakuru Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza adufitiye inkuru irambuye. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza kuri uyu wa kabiri rirasaba ko imirwano ihagarara, imfashanyo ikagezwa ku bayikeneye, amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi akubahirizwa, gahunda nyafurika yo kugarura amahoro igatera intambwe igaragara, kandi ingabo zose z'u Rwanda zikava ku butaka bwa Kongo. Mu gihe bitaragaragara ko hari intambwe yatewe kuri izo ngingo, Ubwongereza bwafashe ibyemezo birimo guhagarika kujya mu nama zo ku rwego rwo hejuru zateguwe na leta y'u Rwanda, kugabanya kwamamaza no guteza imbere ibikorwa by'ubucuruzi hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda, kuba hahagaritswe inkunga yahabwaga leta y'u Rwanda binyuze mu butwererane uretse inkunga yatangwaga igenewe abakene nyakujya n'abantaho nikora. Ibindi byemezo Ubwongereza bwatangaje birimo kungurana inama n'abandi bafatanyabikorwa b'u Rwanda ku bihano bindi byafatwa. Bwavuze kandi ko bugiye guhagarika gahunda zo gufasha mu mahugurwa mu bya gisirikare Ubwongereza bwakoranaga n'u Rwanda no gusubiramo impushya zo kohereza ibikoresho bya gisirikare ku ngabo z'u Rwanda. Leta y'Ubwongereza ikomeza igira iti u Rwanda rushobora kuba rufite impungenge z'umutekano, ariko ntibishobora kwihanganirwa ko hakoreshwa imbaraga za gisirikare. Igisubizo cya politiki nicyo cyonyine gikwiye kuri iyi ntambara. Turasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuvugana n'umutwe wa M23 mu rwego rw'ibiganiro rusange bitagira uwo biheza. Mu mpera z'icyumweru gishize, Minisitiri w'Ubwongereza w'Ububanyi n'Amahanga David Lammy yabonanye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Paul Kagame w'u Rwanda. Mu biganiro bagiranye, Minisitiri Lammy yagaragaje ko ibitero biheruka gukorwa n'umutwe wa M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF birimo ifatwa ry'umujyi wa Goma na Bukavu ari ukuvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko binyuranije n'amahame agenga umuryango w'abibumbye. Minisitiri Lammy yasabye kandi abakuru b'ibihugu byombi gushyigikira ku buryo bugaragara gahunda y'amahoro iyobowe na Afurika yo gushaka igisubizo kirambye. Yababwiye ko umuryango mpuzamahanga uzafata ibyemezo bihamye kubera intambara ikomeje kwiyongera. Itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza rivuga ko mu byumweru bike bishize Ubwongereza bwunguranye inama n'abandi bafatanyabikorwa barimo ibihugu 7 bikize cyane ku isi G7, kandi bugasaba ihagarikwa ry'intambara mu burasirazuba bwa Kongo mu nama ya ONU ishinzwe umutekano ku isi no mu nama ya komisiyo ya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu. Mu rugendo rwe mu karere k'ibiyaga bigari, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy yatangaje inkunga y'inyongera ingana na miliyoni 14,600 by'amafaranga y'Ubwongereza, inkunga igenewe abazahajwe n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva mu mwaka wa 2017 kugeza mu mwaka wa 2021, Ubwongereza bwahaga u Rwanda buri mwaka intwererano ingana na miliyoni 60 z'amadolari. Ibi byemezo Ubwongereza bufatiye u Rwanda bitangajwe nyuma y'umunsi umwe gusa umuryango w'ubumwe bw'Uburayi unaniwe kumvikana ku bihano ibihugu biwugize byifuzaga ko byafatirwa u Rwanda. Igihugu cya Luxembourg cyabyitambitsemo, bituma ibihano byari gufatirwa ikigo kimwe cy'u Rwanda n'abandi bayobozi 9 b'u Rwanda bidafatwa.